لدمكو نقاش لسر انجام يعني روشا بشتي ارتهجان لتركيا تكرين ديسان نقاش لسر هل بجاترين تركيا جهارتين وقرن ترد بن اوزلم يساك هفكار منها بمره الاستوديو آماده جبو ام وان هردو رودان جرينج بهبرا قريب بدن بله تشتي نوها بتاع بديج لسر مثلا روشا بشتي ارتهجين بله نقاشın pişti erdhejê û bandorên erdhejê dexil bi tundî berdewam dikin dema ku erdhejên paş yên piçûk her roj berdewam dikin herî dawî îro sê erdhejên din li heman hereman pêk hatin ku yek ji wan gelek hêzdar bû bi pêleya 5.3 çêbû. Nîqaşên di dema ku Türkiye'deki ve pevajoya hilbijartine hem hükümeta Erdoğan û hem jî partiyên siyasî yên opozisyonê mijar û bandorên erdhejê wek rojevek herî giring ya pêş ya hilbijartinan di kampanyayên xwe de û di nîqaşên xwe de derdixin pêşdexîl. بله اوزلم دخواست بزانم اما ده بهیست که هدفی ده داخویانین خدا دبیجه کوان نامزد نابه به اشکره جنا بجن اوی پشتگیریه چه نامزدی بکن کلشدار اغلو کسی کو یکی کو اگر بفین پشتگیریه بکن لی من دخواست بزانم هدفی چه پلان هیا چه دبیجه بترشوینه بله پشتی کو دو هدفی او اتفاقا کد او آزادیه به هفره وک هفپیمانی اختیار کرن کو اوی ده هلبجارتنان ده بربجارک نشان ندن لی ایرو HDP civnek dü ya civaka xwe gruba xwe li darxist li İstanbul'e nana li İstanbul'e ser erdhejê raportek ragahand û li wir hevseroka HDP Pervin Buldan got ku tevî ku me navek nedaye ku em pişkiriya kê bikin lê em dizanin ku hilbijerên me ew ê bidin berbijerê herî demokrat û ew dizanin kîne. Her wiha Buldan destnîşan kir ku ew ê di rojên pêş de navek jî bidin ku ew ê pişkiriya kê bikin. Her wiha nîqaşên wisa jî li bendeyê ku di rojên pêş de HDP navek bide ku خویا دکی کو اوی کمال کلیشتاروğlu به. البته کو بباریان او کو کرجال خصوص دانه کو اوی سیستمی سلوکاتی نهیله و کسر سیستمی پارلمانی او یک جخاله بند خواست بزنم دادگاهی دو بریاردا کو دخوازه HDP رد کردن کو گرتنا پارتیوان پاش بخن هتا پشتی هلبجاتنا راست داخل پشتی و بریارا دادگاه قانونا بنگهین دو ایواره هفسروک دنین HDP Mithat Sancar beştarit programek televizyonu bu ulur bir fermi aşkere kırku ev HDP jiber ve xeteriye bi serna ve xoneke ve hilbijartine li şuna ve de bi partiya çepya keks bikeve hilbijartına. Bagel ki bu kurti ki namzad nihayet serukati li peşa dravargıtına da. Lur tiştek cuda heyet de rejeya Kılıçdaroğlu li gor de anketin ku de hefteyin bori de hatine kirin teni eğer ittifaka neteve ya namzetevi Kılıçdaroğlu'ya de farka Erdoğan û navberawi de sedî jî yek heta çare lê dema ku dengên HDP jî li ser wê zêde bike ew fark derbe heta ji sedî sêzde zêde dibe. Spas Özlem.